Bakunzi bacu, uyu munsi tugiye kubagezaho urutonde rw'abakire batanu bafite menshi kurusha abandi ku isi muri uyu mwaka 2022. Nje ndi IT Perto, nkuhaye ikaze mu muryango mugari Perto TV Show. Perto TV Show, subscribe. Ku ikubitiro reka duhere ku mwanya wa gatanu mu baherwe bayagwije kurenza abandi kuri mu bumbe dutuye. Ku mwanya wa gatanu rero turahasanga Gautam Adani. Uyu Gautam Adani ni umukire ukomoka mu gihugu cy'Ubuhinde, akaba afite imyaka 59 y'amavuko. Byinshi wamenya kuri uyu mushoramari nuko afite akayabo k'amafaranga abarirwa muri miliyari 120 z'amadolari y'Amerika. Iyi mitungo ahanini akaba yikomora muri sosiyete yitwa Adani Group, ikora sima ndetse ikanatanga n'izindi serivisi zikorera kuri murandasi cyangwa internet mu zindi ndimi z'amahanga. Dukomeje ku mwanya wa kane turasanga umugabo waje kugenda asubira inyuma mu butunzi, kuko yavuye ku mwanya wa mbere yahozeho mu myaka myinshi yatambutse. Bill Gates. Uyu Bill Gates ni umunyamerika w'imyaka 66 y'amavuko. Byinshi wamenya kuri umuherwe nuko afite akayabo kabarirwa muri miliyari 127 z'amadolari y'Amerika. Iyi mitungo akaba yikesha sosiyete yamamaye ya Microsoft Corporation izwiho gukora mudasobwa n'amaporogaramu yazo. Ku mwanya wa gatatu turahasanga uwo bita Bernard Arnault. Uyu Bernard Arnault ni umufaransa w'imyaka 73 y'amavuko, akaba ku mwanya wa gatatu ku rutonde rw'abarwizatungo batanu. Byinshi wamenya kuri uyu muherwe nuko afite akayabo kabarirwa muri miliyari 132 z'amadolari y'Amerika. Iyi mitungo ahanini akaba yikesha sosiyete ya LVMH ikora imyenda igezweho, imitako, ibikomo ndetse n'amaparfait agezweho. Twihuse ku mwanya wa kabiri turasanga umugabo witwa Jeff Bezos. Jeff Bezos ni umugabo w'umunyamerika w'imyaka 58 y'amavuko, akaba atuye muri leta ya Washington. Uyu mugabo akaba umukire uza ku mwanya wa kabiri mu batunzi agatubutse. Byinshi wamenya kuri uyu mugabo nuko afite imitungo ibarirwa muri miliyari 150 z'amadolari y'Amerika. Iyi mitungo ahanini akaba yikesha sosiyete ya Amazon ikora ubucuruzi bwo kugura no kugurisha kuri murandasi bizwi nka online business. Ku mwanya wa mbere w'urutonde rw'abakire batanu batunze gatubutse kurusha abandi kuri iyi si dutuye turahasanga Elon Musk. Uyu Elon Musk ni umunyamerika w'imyaka 50 y'amavuko, akaba ayoboye abandi bakire aho aza ku mwanya wa mbere ahiritse Jeff Bezos wawuhozeho mu mwaka wa 2021. Byinshi wamenya kuri uyu Elon Musk nuko afite abarirwa muri miliyari 268 z'amadolari y'Amerika. Iyi mitungo ahanini akaba yikesha company yitwa Tesla ikora imodoka zikoresha ikoranabuhanga ry'amashanyarazi, bateri z'ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga ndetse no gukora amapano soleil. Kimwe mu bitangaje kuri iyi sosiyete ya Tesla nuko ifite ubushobozi bwo kwinjiza asaga miliyari 33 z'amadolari y'Amerika ku munsi mu bucuruzi bwabo. Turabashimiye kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro cya none. Iyi ni channel yacu kandi yanyu Perto TV Show. Nje ndi IT Perto, tuzasubire mu bindi biganiro. Ushobora kandi no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, TikTok, wandikamo IT Perto. Tuzasubire.